Õpime keelt serbia. Tunni teema: köögitoimingud. Pripremati. Ette valmistada. Kuvati. Süüa tegema. Syö. Lõikama. Sekeri. Hakkima. Nerzati. Viilutama. Aljutati. Koorima. Prati. Pesema. Isprati. Loputama. Aswati. Kuivatama. Prakavati. Keetma. Prati. Praadima. P. Küpsetama. Grillovati. Grillima. Kuvatina peri. Aurutama. Meaty. Segama. Pamiti. Kokku segama. Sipati. Valama. Dodati. Lisama. Zagrajati. Soojendama. Alatati. Jahutama. Pusluiti. Serveerima. Probati. Maitsma. Zanati. Maitsestama. Osidati. Nõrutama. Pokriti. Katma. Nerzati. Pokriti. Prati. Kas soovite neid sõnu igaveseks meelde jätta? Minge aadressile flashcards.com ja harjutage seda ning tuhandeid teisi pakke täiesti tasuta. Link on kirjelduses.